bari muraho neza. Yango muri kubibona ko turimo turabereka mu ncamake ko twigisha gusudira, ko twigisha urubyiruko umurimo, yaba umuhungu cyangwa umukobwa bose nta n'umwe uhejwe. Ni muri urwo rwego rero hano ntimuze kwibaza ku myambarire cyangwa se uko bigaragara, ubundi ahantu ni ukwigisha, ntimwite kuri ekipoma. Iyo turi mu kazi rero ngira ngo twaberetse ukuntu umuntu aba yambaye. Bagomba kuba wambaye ova y'akazi, wambaye ga, rinete ni ibisanzwe cyangwa masike, kandi uri mu kazi ugomba kuba unambaye kasike, wambaye n'inkweto zifunze. Ntimuze kwibaza impamvu mubonera video igaragara twambaye inkweto zifunguye, nubwo turi kwigisha. Ubundi mu kazi tuba twifunze fresh bijyanye n'akazi. So rero ni ikimenyetso cyane igihamya kibagaragariza ko twigisha, kandi twigisha neza, ibintu tukabikora neza, kandi ko umunyeshuri wacu yiga ibintu mu gihe gito. Rero nimukurikire murebe ukuntu bikomeza gukora. Murakoze. Nk'uko mubibona rero, urabona ko umukobwa wacu yabimenye, kandi aho ni ku munsi wa kabiri. Birabaha ishusho rero y'uko twigisha umuntu agafata kandi tukamwitaho mu buryo bwose, tukanamukurikirana, kuko nyuma yo kwiga rwose turagukurikirana ukabona n'akazi tukakaguha cyangwa tukakagushakira. Ntabwo bariza ahandi, ntabwo twangaje abandi, kandi dufite umunyeshuri twigishije kandi ubizi, kugira ngo nawe tumuteze imbere. Rero mukomeze mukurikirana Wedding Officiel na Rwanda Technician TV, niho musanga ibi bintu. Mudukurikire kandi mudutere inkunga, muduha subscribe, mukora like, ibitekerezo muri komenti na share. So nongere mbabwire, ntago muhejwe, murararitswe. Buri wese rwose yemereye kutubaza, kuduhamagara. Abadukeneye mwaduhamagara kuri telefone igendanwa 07 88 89 42 84. Turabashimiye cyane. Ni Wedding Officiel. Turabasaba banza wa Mursi inkunga y'ibitekerezo na subscribe cyane.
kugira ngo ibi bintu bijye bibasha kubageraho ku gihe. Murakoze, mukomeze mukurikire. Murabona ko asudira kabisa, nta mpungenge. Yewe yari umunsi wa kabiri, murabibona ko azajya kumara icyumweru ibintu abizi neza. Amaze kumenya gusudira, ubwo tugakurikizaho tape yo kumwigisha ponseze, gukata. Yamara kumenyera ponseze, tukamwigisha noneho ibipimo, ibyo bita kwa jisita, akaba aribyo tumwigisha igikorwa nyirizina. Murabona ko azajya kumara ukwezi ibintu abizi, nta nubwo kwashira, biterwa nuko mu mutwe wawe hameze. Muze rwose abantu mudafite icyo mukora. Ndimo ndabibingengera ubu, namwe muzanyinginga. Murakoze, mukomeze mukurikira.